Kaya sanang tatuong o sanang hari Sabat kumadati din sanan pingkuron na tabar na sambulan-bulan ta kanatid nakapagyambay nakapagyamong taubok di nga nakanaro papakita dat haraw na badi kinamagatan at kasunian at ako pakatilang musam kana umisi sa pod iswang na sambayang kinarahingan asundo iswang kanyang sorga kung sikaw dat tatuong iti kano kagwe hay dot kapag yamong maya dat timpud alumis isuang dat misingilo mangilo di boras-boras no amoy dat atibus am asambulo pakinangandahay nga kaya we had alumis at piramutan gisambot internet gisambot amo da arubat titit panambarasan da awayaan dahay tinasambayang dahay song Tuhan Yesus amen. Okay, sanang tanaw sabat kumadatin insan po kung sikaw to kano ta kakagod kapag yan pa itatong bayad, no? Mati sanang kapyo hapirang utanit nga harap po nakalaso na tinggi nila ay siaran dati ay dan makot-sakot. Okay. Jadi insan po pangkuron na tabar na kayo. Jadi lahi to kanod anak ko pagyamong. Nga puji Tuhan to tatuang ubay no kay punta ko kaguhom kalansanandat ay katilam musadan iti timpu-timpu da orikot. Tatuang pabay no nga tapot ko maharada pelajaran no kasadian ikot bah no di kapiri nga kasadia kapi hot sa handphone ko dito tuang ubay no intahan ko na padihit konoruan di kot banga yo didit di kabagali lo batiri manta kano pandatit aniba datatong bayno bayno hopodom monom tadaw ko hopodom monom di titulan ko onom tulun damiagal dati harat sangulun na pinungaranan dat ay si boset isi boset ko ay isi boset lah mana pod isi boset iti na papanambarasan tinga numan onuo mantadot kitab Samuel 2 Samuel buk kedua pagulunon takapolot buk kedua paingkuroh nangku Raja Daud dot tasilih dot woyoon raja muntok dot Yehuda ay lantakod iti napadi Israel iti no pagi duo-duo hikadaw iso na pamanta didit tinimungan dot Israel nga iti suku Yehuda uhot na di Raja Daud uhot na di Daud kumad kinorahingan kana posyo hari nangku dot patut tomoyo ku dilod iso okoyonon dot kota Yehuda boras sa kinorahingan kumadisyo ngayno kadi Daud hinggo di pakayaan ko boras sa kinorahingan hilod Hebron omongay na di Daud dahilo miyampay di kedua saudaw Ahinoam tandu dot Yezreel nagi Abigail inapay guluh padi nga karuhang di Nabal tulundat Carmel nagi Daud minangigit miyampay tulun daw it moyo daw miyampay dat suang walulo irih no di dat tinumimporon di lo dahilad kota Hebron riko tadi tulun da Yehuda minay pangurap di Daud dahilo sumilih da raja
mentok kaum Yahuda. Sera napa sinunudan kumadi Daud inopa tulun-tulun Yabes Gilead nga molebongi Saul, Raja Saul. May na di Daud di parikota o tulun, kumatulun-tulun molebongi Raja Saul, kana po batas siyo. Abarakatan ko na daman tada kinarahingan tu iyo kayo ni pinapatudok kalisih kumad wayo anda kayo Saul. Miyampay pinapalisok daw, minamolobong daw. Manta di may dada kinarahingan na po papatudok kalisih setia daw kumada kayo. Iyo nga iyo di nagikadawhat paburuan ko itong sanong imiagal do kayo. Tu iya ko no pa nga pinapaburu miagalid di. Pagaraso na ginaw do kayo timpud dando silih kau na tulun-tulun di tangagaras itong nga wakas hali piad ida pay wayo anda kau Saul nga napatay. Iyo naurapan ako ay tinaro Yehuda sili raja mentok diolo. Okay, jadi ino po di kita dati tinga Raja Daud numan onuo di suku Yehuda raja diolo. Impunan na padhitinga kita dati ay Orohian day tangolun da Daud no po nga sumoli di Saul. Ngayon tano po nawayaan di siyahom labi pagulo o nasilih siya Raja Yehuda. Itulun-tulun dahil sendiri at ay harap kopyo kunan dilo Daud no po nga osilidat Raja Yehuda. Jadi iya dinat nawayaan di Raja Daud antakan ay nakatambi sila tulun-tulun da Yehuda. Jadi isay di ti komandat isi boset. Nunudi kaitan di isi boset Raja Daud nagi Raja Saul. May toko ukabay isuanggot 2 Samuel buko 3 naruhi mo tidi itong Pinay nga maano po boh dalahay da tanak pero ba gumo di sarita. Isuanggot ay kinatangkiadan di Raja Saul, kinapatayan di siyo. Haro di tatuang pabayno nga haro talu nga randat oritan di Tagayo. Napaitino nga Raja Daud. Kumaduah na pad oritan to kadahiti nga Ebna. Kumatalu ilo nandat isi boset. Isay nang kugati Ebna hiti isay ti isi boset nunuhot ay kopi nunuhot dia da piyong pinayan do hilo. Isuanggot buk Samuel kumaduah intato kaloho di 3 ayat ko 6 oy onno po dating sumo kaduno po da miso. 2 Samuel 3 ayat ko 6. Isuang pisangadan ipilitan di Saul nagi keluarga Daud. Ebnah na paditi nga okon no gidi kanu ay kapangintangan ipilitan di keluarga di Saul. Saul no pati nga harhot gundik di siya pinungaranan Rizpa. Isya na pati nga tanak ko tandu di ayah. Boras ka na pa di isi boset kumadi Ebna. No kurah dito ngonon sama ngalot gundi katapaku kasya. Tok tinumogod mo ti di Ebna. Tu ina pa boras sa isi boset di kadis siya di tuluh na ang kudi tasuh damantad da Yehuda hakuti
Dogi sambodondo nga ihon po nga papatudok kot kesetiaan ko kuma keluarga di Saul. Tapak nu kuma nagi tampinay-tampinay kuma tambalut-tambalut. Ihon po aku popologos sat iya aratud ilongon di Daud nga dondo monondos kodoho papaburu dit painsala miyampai sangulo na tando. Moy dakin rahingan na po menghukum Ebna. Bahkan dat lobby kamantadidi sekiranya pod amu ku paburuan mentok di Daud miagali pinabata sa kinarahingan miyampai bersumpah kumadau hinggad papundali da kerajaan mentada keluarga Saul papaing kakatet kerajaan Daud mentok ke Israel mentok ke Yehuda dan gisambot Berseba. Isibusit di kanu dat minanimbarat kumadi Ebna tu modasihi isibusit ti Ebna. May di Ebna po rikota ot pason kumadi Daud isay na ko sangano iti kayo na niti papaharo na pod pibatasan iya iho dot pentapot kapiyo manguhupa ko dia dot mangigit to insana ni titulun Israel dot may tanud dia simbar di Daud papaharo ako ikatud pibatasan umadia nga iso na ipakinuan ko hingga dat ay sayra na patum mada ako tumaguang kadoho sakirana dat aka kanong mangigit ti Mikal tanak ko tando di Saul sayra dat may karikot kumadoho idaw dagi nga pinaparikot pason kumadi Isiboset tanak di Saul miyampai boros patahakot na hikaruhangku imikal inano ko dot 100 kulit katan orang Filistin kamun po nga pinintatasan to mo di siya minagano Mikal Saul daw may na di Isiboset suho itandu idi ni ano itandu mantadi sawa daw Paltil bin Lais hiri na di inapadi Saul daw di nga manaw panaw miyampai di siya miyampai mihad gisom mo nakarikat tahilo komandat Bahurim kana pa di Ebna di bahom kana muli ka dadamot tat ay magiatung-atung yala da pirundingan kumadit uyoan da Israel kana pa di siya di nga laid kono pa manud i Daud pa nga sili raja ipagilitan da kayo nga dondo may na di da ko pendalano tu kinarahingan na po nakaboros na kumadi Daud dupeng ka dumiyampai da pilitan da hamba ko di Daud ihon pa nga manalamat da tulun-tulun ko di Israel mantadolongon Filistin mantadolongon insana ni sangod daw Ebna naging minaboras kumadi Benyamin mentok Ebna moy papaboros kumadi daw dahil od Hebron dat nununa poit okito dat osonong mentok ka Israel nagi mentok ka insanan katurunan di Benyamin sayra na pa nakarikat Ebna kumadi daw dahil od Hebron miyampai di siya duno padatulun pinapaharo di daw dat jamuan mentok ki Ebna nagi tulun-tulun di tinumano daw kana pa di Ebna kumadi Daud iya tinapohom tokom semua dia pemati may panimung gotain sana na tulun Israel kumadia raja may da iyalo na po papaharad pibatasan perjanjian miyampai dia nasilid uyon nasilid raja
insana ni yang painagid insana ni korahyan na ginauno. Idaw da padi nga pinapologa si Ebna dat minamanaw. Pamanaw na gidi siya di dat miyampay salamat. Okay. Jadi harolo talungaran idaw na po ato ko na insala dat raja isyo na dit sinding-sindingon di tulundo antakan di gulo dan nakapatay Saulot beribu-ribu nga berlaksa-laksa ali Daud kano kumano pa main tutunan to kani Daud nga itinapodi dua tulun pinungaranan dat Isibos nagi Ebna iman dati imbulaya ay iralaman dati takuri milah naginda dati dat intangan nunudihot kasunsudan namontak dati dating pubay no. O kita dati do sera no pod napatay Raja Saul nga ino padi Israel dihom kawaya din ay iso kantakan dit kasimban. Hinggod i Daud no padi nga numan onuo numan lantiko dat Raja Yehuda. Ino padihit pusat pemerintahan dahil Yehuda di nga numan patantua dahilan kota Hebron. Kotanya, kota daw hirid Hebron. Isiboset na po nga pinapatilambus di siya pemerintahan di tapak daw Saul. Hingga kanoy siya pinapatilambus sa pemerintahan sa linadat 2 tahun dahilan Israel. Isuangat buk 2 Samuel 2 gisambot 2 Samuel 2 ayat ke-4 gisambot ke hopon. Jadi kita dati dat Isiboset na pati nga tanak di Saul. Miagal na dit asaru dat awayaan inapahit tumungko sidit kerajaan ini tumungko sidit tirikohon da raja nga ay sa kagarason diolo nagi kausuid dit kaboboyuhon dit tapak daw raja dit amu po. Jadi man tadi di Isiboset na padi nga pon nakasandih na padi siya nga Ebna. Ebna na pati nga pinsan di Saul. Amon na padi Isiboset na pati nga anak buah di Ebna. Ebna na pa nga tamanon di siya. Isuanggot ayat ke-6 pinapaylo hingga dat Ebna pinapaylo dat Isiboset na pa nga osili raja montok kot Gilead. Jadi Isiboset na pa di nga miagal didit poinsuang didit sangay-sangay dit tamanan daw Ebna. Nakuro. Kakuaan na pa nga Ebna no papagaras di siyo. Isiyo no hot ay mumbal na papagirat saan kayong kokoton isuang keluarga di Saul. Nga ino pa dihi kabaling kahangan dahiti. O kita datid itino pa kerajaan Israel nga miagal didit ay sa di kamoyin dat tadaud o sunsudan it masa depan no kita nanda tilo. Hinggo dat ay okon no ko ay so kamila-mila andi Isiboset ngaran no gigya nga aduya no di takoy lo Isiboset nga ay piagalon no po dit pemerintahan di Raja Saul Raja Daud misuay mikosodok hali piadat yelo no patim godu dua hidat raja
ulam pa yung kukura ko pe isibosit ato di sila nakasikulilot ay hilak kerajaan dat itapa daw ko pa yung kura. Eh, tu sera na po dinalantik nga adi ko ilo ka. Ino pa dihi panok ilansanon di isibosit nga itamanon daw iebna. Nga antakan po mo tidim isibosit na po nga apat na po da taon. Amon na po hom muntok ko po idatid kaubasanan ng milo na borosan at patut tayo siya woyoon. Milo ka na woyoon siya. Matang-matang no lah ka. Nakakikang na apat na po na taon. Okay? Jadi, pahingkukura di kinasunsudon, hali piyah dat ay iebnoh na pati nga tamanon di siya nga tok na tamaan mo ti siya minoboros. Okay? Sayra na po dat ay iebnoh minay panakyangi-langi lidit gundik di Saul, Raja Saul, nga numaan mo ti di isibosit barasay ebna tok ti di kangaminot ay perbuatan paburuan utiendo ka tok kom tinumogod mo ti ebna nunudi di siya pinaburu tang kiaday na di siya dihit ay manangaman daw pinapayimpundat ay kinoratuan da kerajaan utara. Ina padihit pinindalan di ebna nga moya ko nagidit sapul li Raja Daud ka. Pinapaharad MOU wala tilo minay di moya ko nagidi sungko di Raja Daud kasyo. Hingga pa di dat isibosit mo ana sinumimbar di ebna tu moda si hisyo di tamanan daw. Kita nun na nawayaan dati rito no 2 Samuel pasal 3 ayat 8 gisambot doon na po da misa da paing kukuray ebna da minay di sungko minay among di Raja Daud. Kita dati dahiti dat itinapot pangintangan dati karay titi kaboboyuhon da woyoon dito sonong nga haro nga ikanta kan di haro na ikadawi kaboboyuhon da taan. O silihisiyo da woyoon kitoy dati kalau mo kondisyo iyo dati diat apatu titibo ka. Da. Nga ay maailanom saraw ta kundi atid iati nit siliwoyoon da hiri. Okay. Mantadidit kakitanan dati ay kolomokon mungkin na kasilapan tay kasalahan ni dit woyoon nga di nakatalib tempo na pa di dandahom milah ta ko di dat papaundar mantad nad it kaboboyuhon kita dati it pinindalan ni di woyoon nga di nakatalib ano pa di kontak man ta ko nagya paburo kontak kada di may usoy kita dati dat isibosit na po nga sangulo nat kapagalan di woyoon dit ay miagali ay so kagarason dati nahak kinorohingan katugyan natin lo kakitanan dat ay so ikain kakoton di siyo modo sino po ka miyampad ay so boros isiya na po nga piningkakat isuang tumaguang that isu moral social tulun Israel. Kamu na pa dito pinet kita dati diti nga
itinapawoyo-on dat ay mingkakat nga tumanud da kita datid isi bosit hari timpu-timpu dat inapahit iwoyo-on idi pamimpin idi nga koni kay kailah kopio iya asaru imangkut dia iti nga haronon dit iwoyo-on dan nalantik nanut mangirad igereja tay ka ikampung nga ilo po nga isyo koilo kadati oy lanto kayo badaga yati nga kon di ka yati ot numan pay kokoto kon ko yati nakanaik oy landa di nga manda di tulo kay sila nga pakukuaan na kanton day siyo kahari ginaw tiyo di mo isu ang gereja walay amnuno pay kay sisan inapay woyo-on dit ay amu kangun tay ko langag itaysot ngoy nga kita datid milo poporikot dat kantakan dit arat inapakaguhi kita datid dititi nga haron nagiiwoyo-on pemimpin mangirad isu ang gereja kawalay ko nunupay kay sisan masyarakat haron nagiwoyo-on dat ay kita datid miagalo di patung-patung kamano pati patung-patung iti nga ay sa taylalano tumanod na pod ay borosidit orang kanan tay ko pagaway ko pagayaw pagaway daw iri natanudan tumbayaan ako dat isuang kerajaan nga haro hitir di mo intan ay mengucap nun nagiucapan nga to na datid ay dadi siyo hoy ka nga paing kukuradid numani mati paing kakato paing kukurad isuang gereja sayrad oray tanilot panakapatung-patung rati na pulay tampinay nga intangan to kano pod isuang ga isa o gereja hali piad harit amu no pili tay ko no nuan na tugas so wayo ni gereja nga hari mo titimpu-timpu yolo no gitongologo da tusig gisambo ino pondahit tapot kapian na pili tay ko nalantik ka antakan di nga yun dodit ilo ni komondot patung-patung no mangikur kadiwokon ikut belakang ka ino pahit woyo-on no megalid di nga to kompaparutum mo tid jamaat kan tit pelajaran dati tutuang bayno. Jadi sebagai sangulo no pamimpin pengkura ta ka mangilagot ay iati no pa nga osilih dot patung-patung kamon no patung-patung kabandilo kakuaan no pod osilih ta ka patung-patung nga harot kantakan di momonsed iati no pohom ato ka milom magidu sakira no pod tumanud ko di pilihan raya penamaan calon tumanud ako pilihan raya akan datang ina pa sponsor ko nga sa sponsor Elda Willis pira na ribu kapag 5,000 ka isiyo sponsor ko dat tumano didit pencalonan tok kom atapot ko piyon nakamanang ako mo tidi nga hirih nagimadi dat ihon po dim ay sebi dit patung-patung tumano do ko di boras si Elda Willis tu isiyo giyahat minambayar dohod pencalonan iri na matingay ak imilam momonsed iati kadaw mangirad isuanggat kagumuan masyarakat igereja piyang milik
milahid otumboyo imya galite. Okon ko bulun-bulun na bundat bayaran nga harati kamayan dat kapurimanan datid. Aku udah jadi tanudan labor sisyo nga. Sonong tamo di siyo kumadoho ka. O gumu tamo do nakatulong di siyo doho. Hari to saraw dati miya galide. Nga sayra na po dot ay kawaya tokod dit iso akantakan dahinggad iri na po dihom na po dihit pono ko bos no di nga to kom isyo di nga hiri pensuang hiri pengkurah ko pa di manu pati lambusa ko tanudan no borasya ko pengkurah anu tanudan nga ay tidak mengenang budi kaganda tulun na di hilo no matindad yadit asusah midu. Jadi sorohon no dati ti kantakan no miagaliti isuang na gereja haro hitit angapangkis ko piad isuang gereja aiso pia jawatan te ko kon ni mangku ko kain ko koton no pia mangku kadi tarato boros pia mangku anu oki temui sambayang borosan tiad dilah kemon kud dit ruruan boros lah kay kumbalak kita siya may sambayang nga pasal na pundod miral ko tok may to ko uwan sayo ila jamban iri na kita gumuboros ino po hi kantob kago dati hirdi nga ino po itulun di miya galidi nga haro kayong kokoton di siyo isuanggot masyarakat kampung teko mukim po teko daerah pengkuro ko di sumap iya na po mamumutong ko na iya ino po ologodo borsidi nga sanggulunot pagaway nga iya na pa mga wayo ang gereja iya na pa nga sebagai ketua gereja agat yadi pasandatan to kenal polot di isi bosit mo hali piad isi bosit no pati nga ay humarap lumansan na dahil siya di ebna nga sayra painsala ikaboboyuhon o kita siya kontok nataman ni siya minamisunod kadi mo napot susuway mo tigarin kalau kita ko napot tulundat kontok paburun daw nga susuway ginaw osaraw no dad mo borasisyo nga susuway ginawo bo yudit atamaan ko piyo tingayaman ko kataba ka mo sinod siguro kan kopi hodu ka hari ginawo dati tiud di jadi ino po dihit woyoon dot miagalidit panakapatung no nga poporikot no karutumon isuangga iso nunuhot ay kain kokoton bahkan da isuang pia gereja nga itinapodit iti woyoon da woyo sa huyut no nga ay mati osanong itong Pinay mamirutum di gereja manuh tokod ino po woyoon di nga katama isyad hinggay painsala sala so kira paintapot kada di isala nga paintapot isala nga adi atamandet ay mo boros mo misunod do kasala ino ka sebagai sangulo no woyoon iri na dahi tugas-tugas datid mandati pondaro paburuan isuanggat isi soot tinimungan pensuang na ti gereja
Kinarahingan ka daw nga lumansan da iti napawayoon nga sumondih kumadaw. Sumondid ay lumansan kuma kinarahingan. Tu sayra no pod inapahit kapuriman ang dati lumansan kuma kinarahingan nga kagamot irinandahi papintalanggot kaposyon rohani dit olidas. Milam mangigitat haron do kabaranian to ko. Ipamuhandaman no nga akon ko di Indo no hondaman no nga itimpu do orikot. Doon po nga bulan 1 paingkuron nandat bulan 6 no po paingkuron naman dati ka. Inapahit aponting kago dahiti nga harohit kagarason di sangulon no wayon montok dot tamodan da kinarahingan. Okon no ko tumagwang ko kolomokon karagu-raguan nga inugi koratuon. Iri nga tagwangan katama kasap tahan tukul tahan tukul kawaya piakan takan nga galindi. Ina padadi kalansanan dati diti nga mantad ko inapay kanuh dat momonsay dati ogirot sebagai sangulo na wayoon mantad dat panghupan da kinarahingan. Kanaw no patilambus tako dat sumondih kasari kumakinarahingan moy dat iati na po haradan dahi kagarason dati dat ay moy katama toko mo borosot iya tay kaamu sala tay kaamu sayra kataguang takod kantakan dati di iso no pohit o kita datid muntoki isi bosit iti nga katama isi mo borosot sakirod harohita kontok ebnoh na po tim sangulo ni tamanon dat o kita dati miagalit ay kontok o koni kay tamanon dat tasonong it ay mila kamayan latil o kon no po ko tinumongkiad di siya lat keluarga di Raja Saul nganu kasya po nako tasu-tasu ho kunot ti ka may nugyari istilah lumpat katak lumpat katak niyo ngayon di daw di siya. Kemudian ilan na po magiabi nga harmantad nakpainsandad di lain. Kano po arahanti dia may nagya among iti tinumungan da dia. Nga inapahit ay kita kago dati dahiti isi bosit isi ano po nga lumansan di tamanan daw iebna. Nga inapaday apatutom inapay lansanon di siya nga kinarahingan. Tu okon ko katutun kay lahi pasal na kinarahingan. Iyati dating po bay no. Okon piya ko woyo on tokod isuang ka gereja tay ka kampung nga insanan tokod tinga isuang da keluarga kinarahingan iyati na po nga woyo on tay ka pamimpin dit ay papatilambus di pangaturan isuanggat isisoot tinimungan. Pagangatan pa di nga so dito ko na kumakinarahingan isiyan na ilansanon dati moy kaano to kagarason katama to ko dat popot-popot tay ko papakamu nunuhit apatut miyampay da pangahakan dat roda kinarahingan. Wah, tokum iya di nakanaruh na diri. Puji Tuhan, mantadot pinakinangahan na kayo. Alansan tokod piro-piro hinaano dati dot ay karay titit
kamoyan dat kapimpinan, wayoon, pamimpin, maya ila talo hangaran dat tatuang di bayno. Okay, kanaw misi sa takod iswang kamayan. Kinarahingan iswang kadyang sorga, kung sikaw di panambarasan na naway andahay, di tatuang di bayno. May dadat iyahay na potihom, kano kasarid, makianod panghupan pumadia, kagarason, gisambot iyahay ni tulun-tulun di wayoon, iswangat gereja, keluarga, teka masyarakat o kagumuan, mantad ko iya no hit, wayoon dahay, iya nagiit, kano man ko panghupan, kumadahay serad, makiano ihay o makihupihay kumadia. Kung sikaw Tuhan, to kita no tensanan keperluan dahay, mano pinsamoko, mano nagi panggayo mentakot kabuntugan dangaran kinurahingan, maya dat kapagihupan, ditit pananud ngay, may dad inapahit, wayoon di iswanggat gereja, tay kaluarga nga kanod papaindalan dat nunuhit pinatahak tugas-tugas mentok dialo. Kung sikaw na kita tong bay na, tamangan mo hay, kisang mga suwab, tilambusi hay dat nununapahit, ay kandalanon, labi pa naman to kabaktian, iswanggat ay tadaw da suwab, tadaw sabat, mo patilambus kasari kagarasan na katubayan dahay, kay sisan dahay kumadya. Tinasambayang dahay, iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumad kinapagyampayan dati, siyaw to natuwangan to ko. Ay sa ano pa kontabon nam, kasapong-sapong takay dandad, tatong kasuwab. Okay? Bahin ako po, sa nang sabat, ay kapiruba takod iswang got kabaktian da tatong suwab. Nako po.